guys, humidity. So kaya naana daw diri ang mo PCR sa ilong. Naana daw diri kahawat. Salam. Hello guys, nahuman na jud siya o tusok sa ilong. Ako ka video kay kuan humidity sa gawas kay wagi pasod alis bahay, pero ang sakit giabot naman daari gikulkog taman-taman. Lahi ra tong una. Karon gikulkog. Mura sus inja mga piko mamahaw ko pa pagkasuko ka pamahaw magamak kape. Pangwaton ang result ato maghuwat na pud ko sa result adto inja. Ari ra ko wag ininit dili na ko mag-init-init man. Hello Baba بكلمك. Hello. Hello Baba بكلمك. Hadi mo babas. Hayo Yufi. Hello, Messi. Salam sir Dan. Done, huh? Okay. Oh. How long will it take, inshallah? Because she's writing here, she fill up the paper, so it takes shwaya time than there. Okay. But different, she put in my nose like she make too much, like she's cleaning my nose inside. Yalla, my خالد. Egyptian woman, huh? Woman, زين, yalla. Eh. How long will it take, she said? She did not tell sir because she talk Arabic more. She didn't understand. Okay, خلاص. Thank you, yalla. Okay sir, okay. We put your number. Ang among laki nga nahuman ako tusok murag hinluan ang ilong kay pag dito sa ilam or ari diri taman giinga na siguro gipalabian na to kay kuan ikaduha na lagi to na huy main taog negative gad ko guys ara ka kuan agahang kamandag